Салом алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилооти Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имруз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар ҷараёни суҳбат сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии Қазоқистонро бо таманниёти нек ба муносибати зодрӯзаш самимона табрик намуданд. Пешвои миллат фаъолияти бисёрсолаи самарабахши давлатии муҳтарам Қосим Жомарт Токаевро ки боиси эҳтироми баланд ва обрӯ эътибори шоистаи ӯ гардидааст ба хусус қайд кардам. ҳамчунин таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлати Қазоқистон ба масъалаҳои таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ки дар сиғаи шарикии стратегӣ бо маром рушд меёбанд таъкид гардид. дар ин зимн ҷонибҳо атрофи рӯзномаи музокироти қарибулвуқӯи сатҳи олии ҷонибҳо дар шаҳри Душанбе ибрози ақида намуданд. изҳори умед карда шуд ки натиҷаҳои сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон ба Тоҷикистон омили густариши минбаъда ва тавсеяи ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи ду кишвари ба ҳам бародарро ташкил хоҳанд дод. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сафари корӣ ба шаҳри Исфараи вилояти Суғ ташриф оварда бо рафти корҳои кишоварзӣ ва ободонию бунёдкорӣ шинос шуд. Сарвазири мамлакат ва ҳайати ҳамроҳонаш дар диҳаҳои Сомониён ва хоҷаи аълои ҷамоатии деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара ба таҷрибаи кишоварзони деҳо дар истифодаи самаранок ва оқилонаи замин баҳои баланд дода, тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ва сохтмонию сабзкориро дар ин деҳот намунавӣ арзёбӣ намуданд. таъкид карданд ба маврид аст ки дар шаҳри Исфара кишоварзон бо роҳу усулҳои муосир дар истифодаи самараноку оқилонаи замин саҳми назаррас дошта барои аз як замин ба даст овардани ду-се ва зиёда аз он ҳосил тадбирҳои бетаъхир меандешанд. аснои бозӣ дар деҳоти шаҳри Исфара ба нашъунамои зироату сабзавот ва картошка дар заминҳои хоҷагиҳои ёрирасони шахсию қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ва сатҳу сифати корҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми тиҷоратии соҳибкорони Тоҷикистон ва Қазоқистон баргузор гардид. Ба иттилои масъули чорабинӣ Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон, миссияи истеҳсолкунандагони молҳои Қазоқистон дар Тоҷикистон аз 17 то 19 май дар пойтахт доир мегардад. дар форум намояндагони ширкатҳои миллии соҳибкории Қазоқистон ва Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни иқтисод мубодилаи афкор намуда имконияти таҳкими ҳамкориро баррасӣ карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. форуми тиҷоратии соҳибкорони Тоҷикистон ва Қазоқистон бо ташаббуси Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи маркази рушди сиёсати тиҷоратии Кастрейди Қазоқистон дар Душанбе баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ масъулин зикр карданд ки солҳои охир робитаҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва Қазоқистон беш аз пеш густариш меёбанд. баргузор гардидани ин гуна форумҳои тиҷоратӣ миёни ду давлат бошад, дар навбати худ заминаи мусоидро барои муколамаи созанда ва барқарории робитаҳои тиҷоратӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон густурда мегардонад. дар навбати худ мақсади асосии чорабинӣ мазкурро масъулин бар рушди минбаъда ва таҳкими муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҷалби сармоя ба соҳаҳои афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббуси муҳим арзёбӣ карданд. мақсад аз ташкил ва баргузории чорабинии имрӯзина албатта ин мусоидат ба рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, баланд бурдани гардишти савдо байни ҳар ду давлат мебошад ва дар чорабинии имрӯзина мо зиёда аз 120 намояндаҳои вазорати идораҳои давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва инчунин намояндаҳои бахши хусусиро даъват намудаем ва албатта мо умедвори он ҳастем ки чорабинии мазкур як заминаи хуб, заминаи муҳиме барои рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ байни ҳар ду кишвар мегардад. дар форум имконоти сармоягузории ҳар ду кишвар дар соҳаҳои гуногун назири саноат, энергетика, нақлиёт, туризм, кишоварзӣ, молия, бонкдорӣ, телекоммуникатсия, суғуртакунӣ, тиҷорат ва дигар соҳаҳои афзалиятнок муаррифӣ гардиданд. ҳамин гуна масъулин изҳори умедворӣ карданд ки ин гуна чорабиниҳо ба ташкили корхонаҳои истеҳсолии муштарак, пайдо намудани ҷойҳои нави корӣ, шарикони ҳамкор, дарёфти самтҳои нави корӣ ва таҳкими робитаҳои соҳибкорони ватанӣ бо хориҷӣ мусоидати беш хоҳад кард.
ساخته با استفاده دادن انشاءات ورزشی همچون وسیله مهمی ترغیب طرز حیات سالم دوام سالهای آخر در زمینه سیاست رهبریت عالی سیاسی کشور وسعتی تازه کسب کرده است. در همین زمینه در دایره نقشه‌چاره‌بینی ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق با 3 میدانچه ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. خاصیت خدایار بیگزاده در همین باره گزارش می‌دهد. از جانب رئیس شهر خاروق میرزانبود الشیر خدابردی 3 میدانچه ورزشی معاصر در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد بهره برداری قرار گرفتند. افتتاح این میدانچه‌های ورزشی در همکاری دولت با بخش خصوصی صورت گرفته انشاءات معاصر و مهم در مرکز ولایت محسوب می‌یابند. افتتاح یکی از چنین میدانچه‌های آب و تاب بدن در محله فرودگاه شهر خاروق روی کار آمده در پیش‌روی تجلیل روز جوانان پیش آمد چون تحفه ادانه تقدیم ساکنان محله گردید. رئیس شهر ساکنان محله را با افتتاح چنین میدانچه برای تربیت نسل جوان مهم تهنیت گفته قید نمود که این انشاءات با جانبداری از سیاست سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد ساخته شده است. باید گفت که این میدانچه‌های ورزشی با بهترین شرایط انفراساختاری بنیاد گردیده در آنها همه طلبات معاصر به نوبت گرفته شده است. از جمله گرد و اطراف انشاءات پره چراغان کرده شده، پیشایوان و جای نشست تماشابینان توسط سایبان‌ها از باد و باران محافظت کرده می شود. نمایندگان شریکان رشد نیز در افتتاح انشاءات حضور داشته برای همکاری‌ها با حکومت محلی و حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس بیان نمودند. برای ورزشگران جوان تحفه‌های خودروی تقدیم گردیده، توپ‌های بازی فوتبال و والیبال و دیگر نمود توپ‌ها برای پیشرفت منبع بازی‌های ورزشی برای ورزشگران جوان تقدیم گردیدند. میدانچه دیگر ورزشی در محله گلابود مورد بهره برداری قرار داده شد. باید گفت که ساکنان محله گلابود که طی چند سال بنیاد چنین میدانچه ورزشی را بی‌صبرانه انتظار بودند، بالید خاطری خود را در تشکیل چاره‌بینی خاطرمان ورزشی بیان داشتند. با رئیس شهر و دیگر مهمانان اطلاع داده شد که در حدود انشاءات مذکور در برابر میدانچه‌های خرد برای بازی فوتبال، بسکتبال و والیبال ساخته شده. اینچنین در یک قسم میدانچه ورزشی گوشه علاهیده برای بازی کودکان پیش بینی گردیده است. برای دلخوشی کودکان تمام شرایط مهیا کرده شده. میدانچه بازی‌های کودکانه با تجهیزات معاصر جهازانیده شده است. اطلاع داده شد که فرش این میدانچه‌ها با رویپوش مخصوصی رزینی بی‌درز ساخته شده است که در قلمرو ولایت اصول نو به شمار می رود. برتری روی پوش رزینی بی‌درز در آن است که به همه گونه باد و باران، گرمی و سردی تا باور می باشد. باید گفت که میدانچه‌های ورزشی در دوره تطبیق لایحه مساعدت به صلح و ثبات توسط انفراساختور مهم در شهر خاروق بنیاد یافته دارای 320 جای نشست می باشند. جای نشست در این میدانچه‌های کشاد با بالاپوش محکم کرده شده، میدانچه‌های ورزشی پره چراغان کرده شده. برای شبانگاه نیز مشغول شدن جوانان به ورزش و استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان موافق می باشند. ما بسیار خوشحال هستیم که این میدانچه‌های بازی و ورزشی در یک وقت خیلی مناسب استفاده داده شدند و امروز زیاده از 8000 نفر جوانان، نورسان و کودکان در 6 محله در شهر خاروق از این میدانچه استفاده خواهند برد. انشاءات دیگر ورزشی در محله اندرس تیز شهر خاروق افتتاح یافت که در آنجا گوشه نمایش دستاوردهای ورزشگران محله پیشکش مهمانان گردانیده شده. قید شد که جوانان محله اندرس تیز پیوسته در چاره‌بینی‌های مهم ورزشی اشتراک فعالانه دارند. رئیس شهر به ورزشگران جوان تحفه‌های خودروی را تقدیم نموده آنها را برای انتخاب راه درست حیات، رونق و رواج ورزش تلقین نمود. در انتها تاکید بر آن شد که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول استقلال دولتی در دوره تطبیق برنامه‌های گوناگون با مقصد عمومی گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در همه شهر و ناحیه‌های مملکت با بنیاد مورد استفاده قرار دادن چنین انشاءات زمانوی برای نسل جوان و آینده‌دار ملت شرایط مساعد فراهم آورده است.
нақши ҷавонон дар 30 соли соҳиб истиқлолӣ, дастовард ва дурнамо. таҳти ҳамин унвон ба ифтихори таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати корҳои дохилӣ ҳамоиши ҷавонон баргузор гардид. чорабинии мазкур аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, ки дар кори он ҷавонони фаъоли кишвар иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. дар оғози ҳамоиш ҷавонони фаъоли кишвар аз намоишгоҳи дастовардҳои илмӣ ва варзиши муҳассилини академияи вазорати корҳои дохилӣ, инчунин аз гашти низомӣ ва рақс бо силоҳ ки курсандухтарони академия намоиш доданд дида намуда, ба донишу маҳорати касбии онҳо таҳсин хонданд. дар қисмати дуюми чорабинӣ роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баромад намуда зикр карданд, ки истиқлолияти давлатӣ барои миллати мо бузургтарин неъмат ба шумор рафта. маҳз дар натиҷаи талошҳои фарзонафарзандони ватан он ҳамчун муҳаррики асосии рушду суботи кишвар гардид. дар идомаи суханрониҳо аз дастоварду пешрафт ва саҳми кормандони милитсия бевосита ҷавонони мақомот дар раванд пойдории истиқлолият мубодилаи афкор сурат гирифт. ҷавонон ҳамчун қишри ҷомеа дониста шуда пайваста дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат қарор мегиранд. ва бояд гуфт ки вобаста ба дастгирӣ ва танзим намудани фаъолияти ҷавонон имрӯз як қатор корҳои назаррас ба сомон расонда шудааст. аз ҷумла нақшаҳо ва стратегияҳои мухталиф дар мавриди дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон низ роҳандозӣ шуда истодааст. хоб ҷавонон бояд имрӯз чунин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро низ ба инобат гирифта баҳри дар амал татбиқ намудани он сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд камари ҳиммат банданд. ман шукрона аз он мекунам, ки яке аз фарзандони даврони истиқлолам ва дар чунин фазои ободу осоишта умр ба сар мебарам. ман пеш аз ҳама минатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалии раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳои муосирро фароҳам оварданд ва мо ҷавононро захираҳои тиллоии кишвар номиданд. инчунин ба мо ҷавондухтарон имконият дода шуд, ки новобаста аз ҷинси зан буданамон дар баробари мардон хизмат намуда барои ҳифзи марзу буми кишвар саҳми босазо гузорем. дар ҷараёни ҳамоиши мазкур аз нақши пешвои миллат дар пойдории истиқлолияти давлатӣ, рушду тараққиёти замони соҳибистиқлолӣ, саҳми ҷавонони худогоҳу ватанпарвар дар пешрафту шукуфоии кишвар суханронӣ намуданд. ҳамин гуна тибқи нақша кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар мавзӯи ҷавонон ва рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, нақши зан дар мақомоти корҳои дохилӣ дар давраи истиқлолият, рушди қонунгузории миллӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои ноболиғону ҷавонон ва дигар мавзӯъҳо баромадҳои пурмуҳтаво намуданд. яке аз масъалаҳое ки солҳои охир ба мушкилоти глобалии сайёра табдил ёфтааст, ин гардиши ғайриқонунӣ ва муомилоту истеъмоли маводи нашъадор мебошад. дар ин замина кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии муомилоти ғайриқонунии он муборизаи беамон мебаранд. шаҳри ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. нашъамандӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ба саломатии аҳолӣ, генофонди миллат ва дар маҷмӯъ ба амнияти давлату миллат зарари ҷиддӣ мерасонад. метамфетамин яке аз намудҳои синтетикии маводи нашъадор буда, он намуди тағйирдодашудаи амфетамин мебошад, ки шиддатнокии қавитар ва зудтаъсиркунандаро нисбат ба дигар маводҳои нашъаовар дорад. вобаста аз намуди зоҳириаш ба ин мавод номҳои кӯчагии кристалл, шиша ва яхро мансуб медонанд. ин мавод дар лабораторияҳои ғайриқонунии давлатҳои хориҷа омода ва бо роҳи қочоқ ба дигар давлатҳо интиқол ёфта мавриди истифода қарор мегирад. вобаста аз усули истифода, таъсири он баъд аз 20-30 сония оғоз ёфта аз 6 то 12 соат идома меёбад. дар ин асно шахсро ҳолатҳои ҳаяҷон, гумшавии иштиҳо, афзоиши фаъолияти ҷисмонӣ ва ё баръакс, хастагӣ ва хоболудӣ, эътимоди зиёд ба худ ва ҳисси зиёдшавии қувват, афзоиши ноустувории рӯҳӣ, такрори ҳаракатҳо, вайроншавии рӯҳия, тангшавии рагҳои хунгард ва баландшавии фишори хун, сустшавии ҳозима,
баландшавии ҳарорати бадан, сактаи мағзи сар, таназзули илтиҳоби асабҳо, халалдоршавии тапиши қалб ва аз кор мондани он ба миён меояд. истеъмоли ин гуна маводҳо ҷавононро гумроҳу фирефта намуда ба солимии ҷомеа ва генофонди миллат зарбаи манфӣ мерасонад. мутаассифона нашъачалобон ба хотири гарм намудани бозори ҷиноии худ кӯшиш менамоянд ки бо ҳар роҳу восита ҳазорҳо нафаронро ба доми фиреби худ гирифтор намоянд. чунин як ҳолат моҳи апрели соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии автомашинаи тамғаи Дейву Нексия рақами қайди давлатияш 6317 NN01 таҳти идораи шаҳрванд Абдуғаффорзода Саираҳмон соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Хисор, ҷамоати деҳоти Хисор, деҳаи Гули Майдон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, муваққатан бекор як адад бастаи селофании рангаш сиёҳ ки дар дохилаш маводҳои кристаллии рангашон сафед ҷойгир буд дарёфт ва мусодира намуданд. дар натиҷа маълум карда шуд ки маводҳои бозёфтшуда моддаҳои психотропии навъи метамфетамин буда вазни холиси он 983 граммро ташкил медиҳад. дар натиҷаи пешбурди корҳои тафтишотӣ маълум гардид ки Абдуғаффорзода Саидраҳмон дар асоси маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслаки худ Зокиров Ҳошимҷон Қаландарович соли таваллудаш 1978 миллаташ тоҷик, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Хисор, ҷамоати деҳоти Навобод, деҳаи Кӯҳони Боло, муваққатан бекор, соли 2017 бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст бо мақсади дар оянда ба соҳибияти каси дигар додан миқдори махсусан калони моддаҳои психотропии метамфетаминро ғайриқонунӣ соҳиб шуда як қисмашро тавассути автомашинаи дарболо зикршуда аз шаҳри Хисор ба ноҳияи синои шаҳри Душанбе интиқол дода боқимондаашро дар манзилҳои зисти худ ғайриқонунӣ нигоҳ медоранд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотии иловагӣ манзили зисти Абдуғаффорзода Саидраҳмон воқеъ дар суроғаи шаҳри Хисор, ҷамоати Хисор, деҳаи Гулмайдон мавриди аз назаргузаронӣ қарор дода шуда аз амборхонаи он зиёда аз 2 килограмм моддаҳои психотропии навъи метамфетамин бозёфт гардид. ҳамзамон чунин як чорабинии оперативии тафтишотии иловагӣ дар манзили зисти Зокиров Ҳошимҷон воқеъ дар суроғаи шаҳри Хисор, ҷамоати Навобод, деҳаи Кӯҳон мавриди аз назаргузаронӣ қарор дода шуд. аз ҳуҷраи меҳмонхонаи номбурда 4 адад дастгоҳи нави омодасозии афшура ёфт гардид ки бе доштани лаёқати оперативӣ маълум намудани махфигоҳи махсус дар дохили онҳо ғайриимкон буд. ҳамин тариқ аз дохили дастгоҳҳои афшура 4 килограмму 210 грамм моддаҳои психотропии метамфетамин бозёфт ва мусодира карда шуд. ҳаҷми маводҳои мусодира гардида дар ҷамъ 7 килограмму 393 граммро ташкил медиҳанд. айни ҳол нисбати номбурдагон Зокиров Ҳошимҷон Қаландарович ва Абдуғаффорзода Саидраҳмон бо аломатҳои моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. дар ноҳияи Рашт дар соҳаи мудофиаи гражданӣ пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва бартарафсозии оқибатҳои он нақшачорабиниҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шуда рӯзи намунавии мудофиаи гражданӣ гузаронида мешавад. чунин як чорабинии намунавӣ дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузор гардид ки дар он доираи васеи омӯзгорону хонандагон фаро гирифта шуданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. با مقصد آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی هنگام حالت‌های فوق‌العاده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 جامعه دهاتی به نام باقی رحمزاده روز مدافع گردنی نمونوی در سطح بلند تشکیل و گذرانده شد. در این چاره‌بینی کارمندان شعبه معارفی ناحیه، راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، معلمان آمادگی دفاعی، نمایندگان جامعه دهات، شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه رشت اشتراک نمودند. خوانندگان ضمن برآمد خود مشق‌های آمادگی در حالت‌های فوق‌العاده، مشق‌های ورزشی، کمک‌های اولیه طبی را پیشنهاد نمودند. مشق‌های مذکور بهر تحلیل آموزش آفت‌های طبیعی برای اندیشیدن چاره‌های پیشگیری ضرر آفت‌های ناگهانی معلومات مهم داده می‌توانند. مقصد گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها این بیدار نمودن حس وطن‌دوستی و وطن‌پروری جوانان و آماده باشی اهالی و حالت‌های فوق‌العاده این چنین در وقت سر زدن حالت‌های فوق‌العاده پس نمودن
зарар кам намудани талафотҳои ҷонӣ равона шудааст. مشق مدافع گرجدنی در دوره چوره‌بینی‌های روز مدافع گرجدنی نمونوی در صحن حولی مؤسسه گذرانده شد. با صدا دادن بانگ خطر خوانندگان و آموزگاران از سیمخانه‌ها بیرون شده به نقطه اواکاسیونی حاضر شدند. گروه‌های نجات‌دهی وظیفه در نظرشان گذاشته را اجرا نمودند. از طرف این چوره‌بینی معین گردید که اشتراکچیان هنگام سر زدن حالت‌های فوق‌العاده، باریدن باران‌های پای در پای، آمدن سیل، زیر خوف ماندن حدود مؤسسه، دهه و دیگر حادثه‌های فوق‌العاده معلومات خوب دارند. با مقصد آمادگی برای گذراندن امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی با مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری در سال 2021 مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سمینارهای آموزشی را برای ترینران و کارمندان موقتی دایر می‌نماید. همکارانمان در این موضوع اطلاعی بیشتر دارند. семинарҳои омӯзишӣ барои тренерони кормандони муваққатии маркази миллии тестӣ аз 17 то 18 майи соли 2021 дар муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 шаҳри душанбе барои намояндагони шаҳри душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо иштироки 13 нафар шунаванда ҷараён мегирад. рӯзҳои баъдӣ аниқтараш 20 ва 21 май чунин семинарҳо дар бахшҳои минтақавии марказ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб идома хоҳанд ёфт. бояд қайд намуд ки тибқи эълони пешакӣ ҷиҳати иштирок дар озмуни интихоби кормандони муваққатӣ ба ҳайси тренер 58 нафар хоҳишманд ҳуҷҷат пешниҳод намуданд. баъд аз омӯзиш ва таҳлилҳо ба 45 нафари онҳо иҷозат дода шуд то ки дар семинарҳои омӯзишӣ тренерон иштирок намоянд. мувофиқи иттилои намояндагони маркази миллии тестӣ, аз байни онҳо 33 нафар ба ҳайси тренер интихоб ва ба кори муваққатӣ дар марказ ҷалб карда мешаванд. дар давоми 2 рӯз иштирокчиёни семинари омӯзиши тренерон пеш аз ҳамо мазмун ва муҳтавои худи анамин низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро аз худ менамоянд. сипас он вазифа ва ӯҳдадориҳои кормандони муваққатие ки дар давраи имтиҳонҳо ба кор ҷалб карда мешаванд пурра аз худ менамоянд ва баъд аз он тариқи видеоролики омӯзишӣ тамоми раванди имтиҳонспориро дар марказҳои имтиҳоние ки тавассути маркази миллии тестӣ сабт шудааст ба иштирокчиёни семинар омӯзонида мешавад ва дар давоми рӯзи дуюм дар дарсҳои амалӣ ҳар як иштирокчӣ иштирок намуда он маҳорату он касбияте ки дар давоми ин 2 рӯз аз худ кардааст нишон медиҳад ва сипас таърихи тест санҷиш мегузаронад. дар баробари ин аз ҳисоби кормандони марказ 26 нафар ба семинарҳои омӯзишӣ ҷалб карда мешаванд ва ҳамроҳ бо тренерон давоми моҳи июни соли ҷорӣ дар 18 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ семинарҳои омӯзишии кормандони муваққатии марказҳои имтиҳониро ташкил ва баргузор менамоянд. ҳайати гурӯҳи корӣ барои ташкил ва баргузории семинари омӯзишӣ барнома, модули омӯзишӣ ва маводи иловагии ёрирасонро омода ва пас аз 2 рӯзи дарсӣ ба шунавандагон дар асоси дарси гузашта саволномаҳо пешниҳод менамоянд. шунавандагон дар асоси талаботу принсипҳои муқаррар шуда арзёбӣ карда мешаванд. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри Исфара ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии идона тазаккур дода шуд ки нақши оила дар ҷомеа муҳим буда. танҳо оилаи солим метавонад пешрафт ва раванди зиндагиро дар ҳолати мӯътадил нигаҳ дорад. танҳо оила аст ки ба аҳли хонавода, махсусан фарзандон, беҳтарин арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва хонаводагиро ба мисли тарбия, омӯхтани забон ва гуфтору рафтор, таъриху фарҳанг, донишҳои муосир, ватанпарварӣ, инсондӯстӣ, худшиносӣ ва хайру саодатро таълим медиҳад. дар шаҳри Исфара бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинии бошукӯҳӣ баргузор гардид ки дар ҷараёни он оилаҳои беҳтарини шаҳри Исфара иштирок доштанд. ба ҳамин муносибат дар шаҳри Исфара намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бахшида ба рӯзи оила чорабинии идона доир намуд. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. бо дарки амиқи ин нуқта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми воситаву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати таҳкими оилаҳо тадбирандешӣ менамояд. дар ҳафти чорабини оилаҳои намунавӣ бо навбат аз таҷрибаи ҳаётии худ дар самти идомаи анъанаҳои неки миллии оиладорӣ ва таҳкими оила изҳори андеша намуданд. дар чорабинӣ намоиши либосҳои миллӣ намоиш дода шуд. ҳамчунин ақди никоҳи навхонадорон ба қайд гирифта шуд. санъаткорон бо тараннуми фазои осудаву ороми сарзамин, соҳиб истиқлолӣ, муҳаббати пок, меҳру садоқат
صداقت و وفاداری به نشست ایدانه شکوه و شهامتی تازه ضم نمودند. در شهر دوشنبه المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی برای صنف‌های 5 و 6 و 7 و 8 به آخر رسید. تشکیل کنندگان المپیادا در مراسم تنتنوی اسم غالبان را اعلام نموده با آنها مدال و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در مراسم مکافات‌سپاری با غالبان المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی برای صنف‌های 5، 6 و 7 و 8 وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده ذکر نمود که ساحه معارف از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست حکومت مملکت بوده، زیر توجه دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. همین است که سال از سال شرایط تعلیم در مکتب‌های جمهوری بهتر و خوبتر گشته در این سمت نتیجه‌های نظررس به دست می‌آیند. افزایش یافتن شماره اشتراکیان المپیادای جمهوریوی را در سال 2021 وزیر معارف نشانه همین کامیابی‌ها ارزیابی نمود. سپس در وضعیت تنتنوی غالبان المپیادا را با مدال و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی نمودند. غالبان میگویند که در مؤسسه‌های تعلیمیشان تمام شرایط برای علم آموزی فراهم است. از این رو آنها با آمادگی جدی به المپیادا آمدند. امروز من از روی فن تاریخ سزاوار جای اول گردیدم. من باری سوم است که در المپیادای فنی تاریخ اشتراک می‌نمایم. امسال در دایره اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، مسئولین المپیادا در برابر فن‌های جمعیتی گومانیتری به فن‌های طبیعی ریاضی بیشتر توجه نمودند. در المپیادا امسال غالبان از این رویه نیز زیادند. Я Мухаммад Рове Мухаммадиев, ученик 8 класса лицея номер 1 для одаренных детей. Я очень рад, что получил первое место по физике. И это был мой первый раз. И я не пытаюсь на этом остановиться. Пытаюсь попасть также в международные олимпиады. من نگمت و انسخان از فنی خیمیا در المپیاد جمهوری سزاوار جای دوم شدم. من از مؤسسه تعلیمی دولتی برای خوانندگان بالیغ شهر خوجند هستم و در آینده امیدوارم که جای اول را سزاوار جای اول میگردم. در المپیاد از فن فیزیک اشتراک کرده سزاوار جای دوم گشتم. در المپیادهای دیگر کوشش میکنم که جای اول را اشغال کنم. خاطررسان میشیم که در المپیادای جمهوریوی فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی برای صنف‌های 5، 6 و 7 و 8 امسال از شهر و ناحیه‌های جمهوری بیش از 1000 نفر شرکت داشتند که این شماره نسبت به سال‌های قبلی چند برابر زیادتر میباشد. صدمه افسوس در عراق 14 کشته بر جای گذاشته است. با اطلاع پیشکی این فوجیه از سبب بلند کردن سرعت حرکت سر زده است. در شهر اوخانی جمهوری مردمی چین باشد عاقبت‌های آفت طبیعی را برطرف می‌کنند. توجه کنید به شرح چند خبر از خارج مملکت.